در حالی که خداوند انسانها را متحد خواسته و دین و مذهب را نیز برای وحدت ملتها فرستاده است. Allah insanların birlik olmasını irade etmiş, dini de milletlerin vahdeti için göndermiştir. خداوند فرموده است واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. Allah buyuruyor ki Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve dağılmayın. انسانهای عدالتها همدیگر رو دوست دارند. Muhabbet ve sevgi oluşursa her şey olur. که خداوند مهربان از زبان پیامبران و کتب آسمانی آشکارا بشارت داده است که روزی بهترین و زیباترین سرنوشت در سایه حاکمیت توحید و عدالت برای همه انسانها و ملتها برقرار خواهد شد. Rahim olan Allah, peygamberleri ve semavi kitapları aracılığıyla müjde vermiştir. Tevhid ve adaletin hakimiyeti gölgesinde günün birinde bütün insanlar ve milletler için en iyi ve en güzel kader, gelecek, tahakkuk olacaktır. این اراده الهی است که فرمود ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. Allah buyuruyor ki, gerçekten, zikirden, hayrattan sonra Zebur'da da yeryüzünde mutlaka salih kulların mirasçı olacaktır diye yazdık. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. Ve yine Kasas suresi 5. ayette buyuruyor ki, biz ise o topraklarda ezilmiş olanlara hükmederek onları önderler yapmayı ve onları mirasçılar kılmayı istiyoruz. روزی که به خواست و اراده عمومی ملتها فرزندی از نسل رسول خوبیها و پیامبر خاتم به ضمن پیغمبر نیز یعنی انسان کامل و منشی کل حضرت مهدی با همراهی حضرت عیسی مسیح و همه صالحان به یاری ملتها می آیند و با مشارکت همگانی مدیریت شایسته را بر جهان حاکم و در پی آن همه زشتی‌ها، غم‌ها، جدایی‌ها و کینه‌ها را به زیبایی، شادی، همدلی و محبت تبدیل می‌کنند. Evet, günün birinde milletlerin genel istek ve iradesiyle Resulullah'ın soyundan kamil insan ve kurtarıcı Hazreti Mehdi, Hazreti İsa Mesih ve bütün salihlerle birlikte gelip bütün salihlerle birlikte gelip milletlerin imdadına yetişecek ve halkın genel katılımıyla yeryüzüne layık yönetimi yerleştirecek ve bu zuhur ardından bütün kötülükler, yanlar, ayrılıklar, kinler güzelliğe, sevince, dayanışmaya ve muhabbete dönüşecektir.